Besek budget in Saidaman, Tini and Bukani Mokoli Muktiklayu, only 1.2 crore. Budget only. Zezago TTADC area, 70% of geographical area no cover kayo. 35% population, Tini state ni cover kayo. Zezago 27,000 crore plus budget in ko. Matro 679 crore budget in ko. Aron bising education, one of the most important society no judi strong khai tlang ni kai a jaga 1.2 crore khai. Divide khai na di 1.2 crore divided by 1633 school besek khai matro 7,348 rupees. Shocking. 7,348 teka matro ekta school klayu par year ro. Bahai ke development nai. Bahai ke development nai orang bai. Je jagao ang sanen musung CAG report tini hijack BJP Supreme Court kajjo choli tongo prai 215 crore khaye kaisa 1 kilometer lama sanam tini ni Dwarka rogo boro unko thango othoso sini TTADCO area wo bus khaibe PWD department ni 3.4 crore hayo 1 kilometer lama sanam na thangkang kai 1 crore thango budget 4 kilometer si sanaman a rangbai je jago 7,132.56 square kilometer tongo a jago development khanya boge 4 crore by bahai ke development khanya sadi je jago ni ko state ni je education department price 1200 crore budget sanction khayu 1200 crore divided by 1.2 crore sini TTADC ni 1200 bosor sungman asine haja state ni ek bosor ni je budget no sing equal khanya boge sing 1200 bosor mana sine haja bahai ke ani khatang ni takukte bukuk songni sajla song sajit songni education no kongnai aboni bagai sing tini bubakrani leadership by single point demand khai tongo greater Tipra land